Selluliitin pahin vihollinen on nyt täällä. Smart Tone hoitaa tehokkaalla tavalla niitä kehon osia, joita ei voi kohentaa liikunnalla tai ravinnolla. Muokkaa sinäkin vartalo, josta voit olla ylpeä. We all want a trim tone body with no cellulite. No one likes having too much body fat, but let's face it, it happens to all of us. It could be due to hormones, pregnancy, or because of our age. My name is Carrie, and I'm here today to bring you the answer to your prayers. It's the highest technology to shape the body. It tones muscles, reducing that cellulite that is so common in us women. It's amazing how it works. You can see how it removes body fat, how it stimulates muscles, and massages every inch of your body that you need to improve. Every product that I've used in the past has been really difficult to use. They're heavy, they're complicated, and Smart Tone is the best product that I've found to date. The fat in my body was always hard to take care of, and with time, cellulite started appearing everywhere. Horrible, but with Smart Tone, that took care of everything. I mean, my skin is softer, my legs, my abs, my glutes, everything. And the best part is that with barely or any effort and in the comfort of my own home. Smart Tone is a portable device that gives you real and lasting results, similar to liposuction with no risks. I started using Smart Tone. The fat is gone and the cellulite's gone. I have like a flatter tummy, it's a little tighter. The very first time I used it, I saw a result. The very first time. Unbelievable. Tässä on ratkaisu ärsyttävään selluliittiin. Smart Tone tasoittaa ja pehmentää ihoa. Sen käyttö tuntuu ihan hieronnalta. 5 minuuttia päivässä riittää. Smart Tonein anatomisesti muotoilut silikonikiekot muokkaavat tehokkaasti kudoksia ja kiihdyttävät verenkiertoa. Värisevät liikkeet stimuloivat ihoa syvältä ja rikkovat selluliittia aiheuttavaa rasvasolukkoa. Jos olet kyllästynyt vatsamakkaroihin, alleihin, muhkuraisiin reisiin ja pakaroihin, Smart Tone auttaa muokkaamaan uuden solakan vartalon. Ja mikä parasta, Smart Tonein ainutlaatuinen liike kiinteyttää juuri niitä kohtia, joihin ei tehoa vain liikunta tai ravinto. Voit käyttää sitä kotona juuri silloin, kun sinulle sopii. What are some of the reasons, you decided to use the product? What made you uncomfortable about your body? Why did I feel uncomfortable? Because I had every problem you could imagine. Everything. I had the fat after having my second child. I had the belly fat. I had cellulite on my behind and on my thighs, which I cannot stand. And then I had the flab. Flabby arms, even flab on my back. It stopped me from doing everything. So what changed? Because you look great. Thank you. What changed is I started using Smart Tone and it's gone. The fat is gone. I am now toned, so there's no flab, and the cellulite's gone. How does it feel using the product? Well, when you use it, it feels just like a massage. You're gonna feel this movement. It's vibrating, kind of jiggling, but it's penetrating, and you just feel it working. And it doesn't hurt. It just it doesn't hurt at all. It feels like a little massage. Feels like a massage. Here is the unit. As you can see, this rotating unit has 6 rings with vibrating tips, which produce strong vibrations that stimulate circulation and mobilize fat. This is scientifically and anatomically designed to guarantee body fat distribution. It's the best professional massage imitation possible. Not only was the Smart Tone good for losing some fat, but I noticed anywhere I was sore or had aches and pains or was a little stressed out, it really relieved a lot of stress. It helped me sleep better too. Tässä on ratkaisu ärsyttävään selluliittiin. Smart Tone tasoittaa ja pehmentää ihoa. Sen käyttö tuntuu ihan hieronnalta. 5 minuuttia päivässä riittää. Smart Tonein anatomisesti muotoilut silikonikiekot muokkaavat tehokkaasti kudoksia ja kiihdyttävät verenkiertoa. Värisevät liikkeet stimuloivat ihoa syvältä ja rikkovat selluliittia aiheuttavaa rasvasolukkoa. Jos olet kyllästynyt vatsamakkaroihin, alleihin, muhkuraisiin reisiin ja pakaroihin, Smart Tone auttaa muokkaamaan uuden solakan vartalon. Ja mikä parasta, Smart Tonein ainutlaatuinen liike kiinteyttää juuri niitä kohtia, joihin ei tehoa vain liikunta tai ravinto. Voit käyttää sitä kotona juuri silloin, kun sinulle sopii.